Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta. Dodobra ste se ogreli za tale obračun. V našem studijskem delu so za to poskrbeli Miha Penko, Dejan Obres in pa Ermin Šiljak. Zdaj pa je torej vse nared, da se eni in drugi odpravijo na zelenico Domžalskega športnega parka. Gre za obračun vodilne ekipe z zadnjo ekipo Prve lige Telemach, ampak Domžalčani so imeli pred reprezentančnim premorom priložnost, da skočijo na 9. mesto, da prehitijo Primorje, a v Kidričevem proti Aluminiju niso prišli do tako želenih točk. Tu je Albert Riera, že v studijskem delu ste lahko veliko slišali o današnji začetni enajsterici Celja. Nekaj trenutkov na tleh. Avduli preigrava, spravil je žogo povsem na levo, ponuja se Nieto, ampak še enkrat Avduli. Avduli, dobra podaja, priložnost in gol! Zadetek nekdanjega člana Domžal v 14. minuti. Tu so zdaj Domžalčani zares slabo posredovali, niso uspeli rešiti situacije pred svojim golom. Dva zaporedna kota za Celjane. Vuklišević pa je prišel do svojega tretjega zadetka v tej sezoni. Tu bomo videli, akcija je šla naprej. Vuklišević, tam je bil Milič med Poplatnikom in Vukliševićem, ni vedel koga pokriti in na koncu je Vuklišević to znal izkoristiti. Ja, takšen začetek tekme so si Celjani lahko samo želeli. Avduli je upisal asistenco, dobro je tu podal pred gol, ampak zornega kota domačinov bi se tu dalo oziroma moralo storiti veliko več. Vezist, kot smo vajeni pri Karničniku, ampak še vedno daleč od leve stranske črte. Tu je kar dolgo poskušal Avduli, uspel podati pred gol, to na koncu niti ni bilo tako nedolžno, kot se je zdelo. Celja, Domžalčani pa imajo na voljo prosti strel. Milič ima izjemno levico. Tu bo skušal podati pred gol, najti koga v rumenem, ki bi lahko ogrozil Lebana. Milič, dobro je tu zavrtinčil žogo in tam Faje do strela, ampak nič nevarnega za gostujoča vrata. Kvesič lahko strelja. Kvesič odaleč, žoga čez gol, no in zdaj bo lahko zdravniška ekipa priskočila na pomoč gola. Zdaj ima Poplatnik priložnost in na pravem mestu Matičič. Akcije še ni konec. Dvojna obramba zdaj za domačega vratarja v drugem polčasu. V 14. minuti v prvem delu so gostje zadeli prek Vukliševića. Daljši napad, zdaj je priložnost za Celjane, ki vodijo z 2-0. No, tokrat pa natančen zaključek. Vidović je imel svojo drugo večjo priložnost na tekmi, 56. minuta in Celje torej vodi z 2-0. Vidović je mirno zaključil, videli bomo v ponovljenem posnetku, kako je prišel do te situacije. Njegov drugi gol v sezoni, tri asistence ima tudi na svojem računu, 10. tekma zanj. Tu je bilo vse čisto, Milič je izpadel med nogama, pa je potem, oziroma bolje rečeno, med in pod telesom, med nogama in pod telesom pa je žogo poslal za hrbet v gol Matičiču. Vezist pri Celju in Celjani so prišli do želenega drugega zadetka na tekmi. Faje strelja močno, a tudi zelo nenatančno. Faje, kar se je videlo tudi z tribune, Karničnik do žoge, Karničnik do strela in tole bo podaja Skota. A ne znova podaja na kratko. Avduli, nevaren strelo daleč, žoga mimo gola. Na desno Milič ni uspel odbiti prečka, rešuje Domžalčane. Pravi projektil je tu poletel. Ali je lahko ta kot trenutek, ko Domžalčani pridejo do častnega gola, podaja proti oddaljenejši vratnici, tam
Jasno pa glavno za Celjane to, da so prišli do nove zmage in ostajajo na vrhu. Težka tekma, vedeli ste, kdo prihaja. V prvem polčasu se je zdelo, da vam je manjkala konkretnost in da če to dodate v nadaljevanju, se lahko nadejate boljšega rezultata, pa je potem spet nekaj zmanjkalo. Ja, mislim, prvi polčas smo ogromno, predvsem mislim, da dobro stali, škoda tistega, mislim, da poceni prejetega zadetka. Imeli smo nekaj priložnosti iz proti napadu, ki jih nismo dovolj dobro realizirali in ja, potem drugi polčas smo malo padli, oni so to izkoristili za 9 in ja. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Gospod Žlogar, na koncu poraz, ampak zdelo se je, da tole je bila tekma, kjer bi se morda dalo iztržiti nekaj več. V prvem polčasu niste prav veliko dovolili Celjanom, manjkal je predvsem vaš, recimo konkretnejši zaključek. Če bi se takrat kaj dogajalo več v njihovem kazenskem prostoru, verjetno bi bila tekma drugačna. Ja, se strinjam z vašo oceno, zelo dobra ocena. Mislim, da smo tekmo dobro pripravili, imeli veliko oduzetih žog v tej srednji coni, ampak smo bili potem s preveč tehničnimi napakami zelo slabi v tej zadnji podaji, v zaključku napada. Tako da tu danes smo bili preslabi in si z tega nismo priigrali nobene priložnosti. Mislim, smo v prvi polčas Celjane relativno dobro omejili, smo pa iz prvega pravega strela na gol oziroma iz neke prekinitve druge žoge dobili zadetek preenostavno na taki tekmi. In ja, ok, potem je vse težje. Drugi polčas pa smo poskušali včasih iti v nek višji pritisk, ampak Celjani to zelo dobro izigrajo in mislim, da osnovno, kjer smo danes bili slabši kot ponovadi, je bila ta zadnja tretjina in boljše odločitve in več mogoče nekih hitrih tekov za hitrejše prehode. Kaj po takšni tekmi nekako dejati slačilnici, ko pravzaprav ste veliko stvari verjetno naredili, tako kot ste se dogovorili, po drugi strani rezultat nič točk, hkrati pa še 2 tekmi, kjer jih bo treba nabirati? Ne, mislim, ja, sigurno zdaj pa če ena tekma šla mimo, situacija sigurno, da ni enostavna, poskušamo vleči maksimum. Gremo zdaj se najboljše, kar se da pripraviti na Bravo, spet nas čaka težka tekma, za nas vsaka, ampak vsaka tekma nam je šansa, da vzamemo točke in nič, glave gor, do konca se treba boriti in potem po 5. decembru bomo videli, kje smo. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Dame čestitke za zmago, čestitke za zadetek. Takole z tribune se je vse skupaj zdelo kot ena mirna zmaga Celja, 3 točke so v žepu, odlično oddelano vse skupaj z vaše strani. Je nekako tudi iz igrišča takšen občutek? Ja, prvo hvala za čestitke. Mislim, da smo dobro oddelali to tekmo. Vemo, da nobena tekma ni lahka, še posebej po reprezentančnem premoru. Mislim, da smo vse držali v svojih rokah, nasprotniku nismo dovolili skoraj nič in zmaga je popolnoma zaslužena. Kaj je v tej sezoni tako drugače? Lani vemo, da ste se kar mučili na točno takšnih tekmah, izgubili neke nepotrebne točke. Kaj je letos drugače, da so Celjani, oziroma da ste Celjani tako mirni na teh tekmah? Ja, pa mislim, da smo se tudi mi nekaj naučili. Prejšnja sezona nas je veliko naučila, da so te pod narekovaji manjše tekme še bolj pomembne kot neke večje in tudi se odraža ekipno, da zelo dobro zgledamo in da tekmo oddelamo tako, kot moramo. Damjan, ko igrate v tej sezoni, tudi dosegate gole. Morda znak, da vas naj Albert Riera postavi tudi kaj v napad, ko bo potreboval? Ja, to pa naj se on sam odloči. Mislim, da jaz naredim svoje vsako tekmo, vidite, da me tudi nagradi in upam, da se bo tako nadaljeval. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Mr. Riera, you mentioned before the match, every game in the league counts 3 points if you win it. You did it today, another 3 points in the back, comfortable victory, so it seemed. Yeah, okay, sometimes I said many times that we need to respect always the opponent, we have to play our game. But sometimes, okay, I know that it's the weather, it's also when the opponent is waiting and you need to wait for the mistake. You cannot fight against one wall. There is one wall, the opponent, they're waiting for us, and we need to provoke the mistakes. But when it's one wall, we need to keep moving, we need to move faster. No? Today was a little bit lack of this space, we need a little bit faster. The pitch was not in the best condition to play fast, I know. I'm always on the side of the player, I understand them. But the difference between one top
team and Everest team is how fast you are able to play. So because everybody knows how to make the passes, everybody knows that if you are not pressing me, how to play. But we try to play in another level. In another level, it means to play against teams that you need to broke the lines and you need to destroy these lines. You need to play faster. And today we didn't have this pace. Little bit because of the pitch, a little bit because the opponent also didn't jump. Now I was talking with the coach; they were waiting for us, and this is a little bit more difficult. But we had a lot of chances. I think we could score more goals, and also we gave opportunity and minutes to other players that we need them. We need them because it's going to be a long year. So happy for the 3 points, but we need to do better. You made tomorrow's derby less interesting because probably both teams were waiting for Celje to maybe drop points to have a little bit extra motivation tomorrow. How important is for Celje to keep this gap? For us, we depend on us. So keep winning. If we win, we don't need to look for the others. When you ask me, not only because of the game of tomorrow, I want draw on every game because when it's a draw, since the games are with 3 points, is one for one team, another one for another team, and the other one I am saying that is for us. So tomorrow draw will be perfect. But I repeat again, we need to be focused on us, keep winning, keep improving because always we will find situation, as I said to the coach, the teams they are preparing us to play defending and to play to close the holes, and we need always to improve. Today I think you could see we didn't make the exit of 3 center backs, today we did with 2 and 3 in front, so we are also adapting to the difficulties to the opponent, and this is the football, to give this knowledge and these tools to the players to play as better as possible. Thank you very much and good luck. Thank you.